Pastor Joseph Prophet umukozi w'Imana ukomeye cyane mu cyubahiro cyiwe ahaguruka dupepere asimane afanye hivi mukanya ngiye kubapatira ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi ari nako kwakira mama pasiteri umuhanzi ukomeye cyane Imana izabe ku rwego ruhambaye we umuntu utamukomeye amashyi mufite ikibazo kama muzamupiga watu ambao hawamjui arakanu kahitinze yariri kuna katu kalijulikana ambaye aliimba urakaza unakajua uvuga ngo dite ni bari aho ngaho rero uziko bamumenye kuri ako kandi Imana bamugisha mwicareze DJ wowe ubita umuziki mwereke igishoro n'ubuzima igitabo cya Daniel nasoma Daniel ibice byaho ni bitatu sura yake ya 3 turaza gusoma umurongo wa 28 mstari wa 28 kadusome mu izina rya Yesu. nasoma katika jina la Yesu. Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe yohereje marayika wayo akiza abagaragu bayo bayiringiye kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari imana yabo. Dusome mu Kuva turasoma mu Kuva ibice byaho ni 14 ku murongo wa 24. Toka sura ya 14 mstari wa 24. Mu gicuku cya nyuma
Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhije cyane. Nimwakira ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Ndumva amagambo ari kujya kuganiraho. Nasikia maneno ndio tunataka kuongea hapo. Mu mwanya mfite kandi rwose uhagije. Wakati ambapo ninao tena unaenea. Ari ndimo mvuga imirimo y'Imana. Kwa nasema kazi za Mungu. Ari ndimo mvuga imirimo y'Imana. Kwa nasema kazi za Mungu. Icyamukamenya agaciro ko gusenga. Ninaomba ingelijua faida ya kuomba. Kujya guhindura amateka. Kuomba inabadilisha manake maisha. Gusenga kujya kwimura umuntu munera tukamushyira mu yindi. Manake kunahamisha mtu mahali na mwema. Umuntu amaze guhishurirwa ibyo bintu. Mtu ameshafichuliwa hiyo siri. Aba ari umuntu udasanzwe. Anakuwa mtu wa ajabu. Aba ari umuntu w'umunyacyubahiro. Mtu wa heshima. Imbaraga z'amasengesho zikora ibitangaza. Nguvu za maombi zinatenda maajabu. Imbaraga z'amasengesho zihindura ubuzima. Nguvu za maombi zinabadilisha maisha. Kuko nge nireberaho. Kwa maana mimi najiangalilia hapo. Ubuzima twacagamo. Maisha nilikuwa nikipitia. Nigeze mara imyaka 4. Niliweza kumaliza miaka 4. Nta kazi ngira. Sina kazi. Dutunzwe na mikoro mugura aririmbiraga. Tulikuwa tunaishi juu ya mikrofoni, bibi yangu alikuwa akiimbia. Akagenda karirimba bakamwibyo bitanu. Bibi yangu alikuwa akienda kuimba anapata hizo 5,000 tunahemelesha hizo. Shari kubivuga naso ni bitenge. Shari kubiongea hakuna aibu. Bana tugiriye neza. Mungu alitutendea mema. Ntabwo tujano kugira ngo twiyemere. Hatukuja hapa juu tujivune, lakini tunasema ukubwa wa Mungu. Mungu mzima. Katika hiyo maisha, Abantu baririmbanaga nawe. watu walikuwa wanaimba pamoja naye. Walikuwa wakimwambia kwamba sio Bwana ameolewa naye. Ahubwo ni imbwa. Asema ni umbwa. Ariko bakomeza ngasenga. Lakini naendelea kuomba. Muri dukena baga nabonye. Kila kidogo ambapo nilikuwa nimepaa hali wanaita kajalira. Nilikuwa nikimaliza kuhubiri. Abantu umuntu yamudafite ibyiringiro byo kurya. Ninasema mwenye yuko hapa mwenye hana matumaini ya kula. No ninde. Ni nani? Yafata umucere nka wumuha. Nikakamata ile mchere nikaigawia hivi. Ejo bundi ni hano Nairobi. Juzi niko hapa Nairobi. Imana ivugana nanjye. Mungu akaongea nami. Irambya ngo ni ibyo mwagaburiye abantu. Nikanambia ninakumbuka chakula uliwapatia watu. Haka imbaraga z'umubiri zabigushoboza. Nguvu za mwili haziwezi kukuwezesha. Ni imbaraga zo gusenga. Lakini ni nguvu za kuomba. Niyo mpamvu mu minota mike nsigaranye. Ni kweli kwa dakika kidogo ninabaki nazo. Nataka kukubwira ku gaciro k'amasengero. Nataka nikwambie maana yake ukubwa wa maombi. Nshaka kuvuga ku gaciro k'amasengero. Nataka nikwambie ukubwa wa maombi. Icyo gihe twarasenze. Wakati wote tuliomba. Imana igenda iza buhoro buhoro. Mungu akaenda na kuja polepole. Imana nubwo yaza buhoro. Mungu hata kuje polepole. Iyo ugufite umugambi. Kama iko na project kwako. Kwambika imbaraga zo kwihangana. Fika kwa manake nguvu za kuvumilia na usirudi nyuma. Haleluya. Amen. Reka mvuge kuri abagabo batatu. Acha niongee kwa hao bwana watatu. Saduraka na Meshake na Abednego. Saduraka, Meshake na Abednego. Bari abantu bari bariyeguriye iby'amasengero. Walikuwa watu ambao walikuwa wakikubali maombi. Bari baramenya agaciro k'Imana ya Israeli. Walijua maana yake thamani ya Mungu wa Israeli. Icyamukamenya agaciro k'Imana wiringiye. Ungelijua thamani ya Mungu wiringira. Abo basore batatu. Hao vijana watatu. Bari mu gihugu cy'ubunyage. Walikuwa ndani ya utumwa. Bari mu gihugu badafite ijambo. Hawana neno hapo. Icyo gihugu cyari gifite kondisiyo. Hiyo nchi ilikuwa na masharti. Hari kondisiyo bagomba kugenderaho. Kuko masharti wangepaswa kutembelea. Kuko ntabwo bari iwabo. Kwa maana hapakuwa kwao. Ariko muri icyo gihugu bahageze. Lakini kwa hiyo nchi walifika. Bagirira umugisha ku mutware. Wakapata baraka kwa kiongozi. Bagenda bazamurwa. Wakaenda wakipandishwa chini. Bendera yabo irazamurwa. Mwisho bendera yao ikapandishwa. Kuko bari mu mwuka w'Imana. Kwa maana walikuwa ndani ya roho ya Mungu. Ibyo bintu rero. Hiyo vitu sasa. Ntabwo byanejeje abanzi babo. Havikufurahisha maadui zao. Ntabwo byanejeje Satani. Havikufurahisha shetani. Abahagurukiriza abagabo b'ibigoryi. Akawasimamishia kwa wanaume wakosefu. Batangira kubagira ishari. Wakatangia kuona. Batangira kubarwanya. Dini wanawapiganisha. Ariko bagakubita ivyasi bagaseka. Bakubita ivyasi bamagarimana. Haleluya. Barasenga. Wanaomba. Bakomeza kumva ijwi ry'Imana. Wanaendelea kusikia sauti. Bakomeza kumva Imana ivugana nabo. Wanaendelea kusikia Mungu anaongea nao.
basanga nani namwe bazabafatira. Wakakutana hakuna mahali hata pamoja watawakamata.